Kublai pi baru kini gilong ki kubor bamda kasngi. Ya ka final shot ha ka Meghalaya dancing competition bala penyat da ka HK production film ha ka junior trailang ka one bet Shangpliang Academy bad ka nong cloud picture klapoino sha ka bakun ya ka bala pelong hasusutham auditorium men ha ka arkhundai trik unaitung RAH arpulai. Ya ketika junior cop shot balada pelong na dok ka khat pratrik uyayong ya ka bala shimbenta na baro ki khna ki samla ki longkmi na baro ki district jongga jilla Meghalaya. Ya ka nam job la adu ha ka junior cop shot ka let shaka MEGHA warriors haringkat ka song PISA ba saupo HAJAR tingka bar ka trophy ka ba 1 ba ar ka let shaka green image da ka song PISA arpo HAJAR tingka bar ka ba 1 balai ka let shaka angels crew. Ya kita ki khusnam shakin nong job la sam do kongsan kate ka program uba fantin la ka dong MDC EM ka KHADC ringkat lang uba ba job pingrup MDC karam brai jurngam. Kumban shipin kan mau ya ketika jingya kop shot kadai ka scene bandingkong haga jila Meghalaya bandon ki ban penyat ya ka belajar kerteng kum ka Meghalaya dancing competition haga jingya lam uba hilarious barbecue hadu saup sangut ki nongwan shimbenta ban apleng jongki tang arpu arngut ki ba poisha ka final. Haga ni kasngi la bishari ki nong shimbenta da ka samnada pisha kharbani ka balong ka nong shot bapau ka jila bad haga rinsan Dance India Dance ka kongwan rida pingrup ting shop puran bapau ki film khasi. But Umune Singh, u director ka Indian Art Culture, haba kut jangate ka jingya kop shot adon ka jing pelat pait ba ya ka media channel ka bathamai ka Snore TV balalong try da uba hilarious barbecue. Ka potential jong ka jai banu ji ka basir khiba te tang kini ki khindet singi ki kumba artoyo duna ngila yo banse banwat iki riudon sabat kaba kulong quality ba ka kawak bagi trip kata ngala ikundu iwe no kap sinyo ka siba janai ba kalami aga news jong ka Snore abangi padan ni sedang da zero content zero subscribers hani ka views ka poi arlak sapo hajar pa gini ki kubar I mean same na kapor wan sayo na ka Snore TV Snore TV स्वभाव penyayang menyetap kilam. ngaban don rekat lang bati akan ni kesni ke bakatpang kesni ke ba pi penlong ya kani nabenta jong kiwei bakinyo penon kam ya kani ka rinsan penon kam ya ka sap ke bau blai blaan bahilar ya badi pelok layaro ngasyo so singa dan haban diat ngayo tang diat layaro kanu sakmat ngam tiep tang ba kajinga dai kajinga di perlok lay ngai iru bakano kanu ke initiative by shimai kalong nambata kajing mentoy jong kiwei penyimla banong em lada piwan ra yang kanu proposal ka bam dan jingmut tesi nganong em ngam don ngamla banyarap ndai kut ki benta ba piwan sanga piwan bet naka jingmut ka babha ban kintiw abede ka sports abede kino ki benta nakadang juang em ya long perlok banginget ba kani ka first Meghalaya dancing competition kam di man kut tang first kadi banya second third fourth namar ni don kam kani ka rinsan ni don kam kani rinsan namar bapit itu isa nong kendri wa blay la sna kerpang katu ka pen ai men siem yang ni bangim dei bandu men siem bandu jingkermen bat ngin long ru ki bakmen pi rekhie ishat ta ka jingpu sem rekhie kapelung men siem yang ni kapelung men siem yang ni barok
บัดกระจิงชาติได้กวยกระจากระเบนตากระบะยิมดอนกัมตะกะเตียนบัดเป็นกเมนตอนนี้มันเป็นยาวมันกระจิงชาติPGE บาร์บอร์กับ movement จงกีกับ expression จงกีตึงๆกับปัญญามยังมีอยู่แบบเป็ดรู้กระตากระเด็กสับ Any guesses? Menu bala bano menu bayo yang ka second runners up. Dua. Yes. Please Kideiki Angels Crew. Put your hands together for Angels Crew. Second prize diberikan di guest of honor hari ini program ini minta kesan dia di bayo ya ke second prize dari aktif kelas dari ini Manga nangate na tharai namla chura balade bacha shmo tamba prize goes to Green Image. Organized by Nongkau Pictures, HK Films, One Stands Revolution, co-sponsors by Gil, Monique Singh, KHGC, and Kinak Shadab, media partner D7 and Snore TV, Nongsan Yima. Kini bayar penyiar seberang ini kamu kunjungi ini program kunjungi aduk ini poin siapa ini ketong ini pentas dan ya kita jom ini first Meghalaya Open to All Dancing Competition National Cup ya chief guest jongi iba Pantin J Tagadong iba dari BMC jom ke 17 Malki Lain Rah Constituency penyerap pensang ya kini ke South HAJAR tingkat Bayo, dapat kibomnya aku report tim saya. Di semua bentuk kam hajar. All participants come hajar. All participants come closer. The winner of first Meghalaya Open to All Dancing Competition 2023 organized by HK Film, organized by Nongkau Pictures, HK Film, and Once Dance Revolution.